Mu bihe bitandukanye intara y'Amajyaruguru ikunze kwibasirwa n'ibiza cyane ugereranyije n'ibindi bice by'igihugu. Mu byumweru bibiri bishize uturere twa Musanze na Burera twibasiwe n'ibiza by'imvura. Amazi ava mu birunga agira ingaruka zikomeye ku miryango irenga 800 muri Musanze. Amazi yaduteye mu gihe cya saa 9 z'amanywa, tubona amazi aramanutse menshi cyane, yari amazi adasanzwe. Dutangira kuva mu mazi tujya ku misozi, ubwo inzu zitangira kuzura amazi, inzu zirabomoka, ibintu bivamo tubireba, icyuvira dusahura, ibintu byose biragenda, ibyo kurya biryamirwa, nta gikoresho na kimwe dufite rwose, nta kintu na kimwe twasigaranye. Mu biha agaciro murebe, kandi ariho twaduteze kugira ngo abana bacu niho bararya. Nkuremo naga amafaranga gitsindara, mfite abana 5. Mu bana 5 nahangaha naje kugira ngo niho bararya. None rebe mazi garabijanye, no subundi abagaburira iki? Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi igaragaza ko mu myaka 5 ishize intara y'Amajyaruguru yibasiwe n'ibiza inshuro zirenga 1500. Ibyo biza byishe abantu 201, inzu zirenga 5000 zirasenyuka, hegitari zisaga 3000 zatwawe n'umwuzure, inka zisaga 100 n'amatungo magufi arenga 4000 yarapfuye, ibigo nderabuzima 4, insengero 16, ibiro bya leta 9 n'imiyoboro y'amashanyarazi 64 byarasenyutse. Mu gihe cy'imvura y'umuhindo n'itumba buri munsi ngo abantu 2 bapfa bazize ibiza, abandi 4 bagaterwa ubumuga nabyo. Mu gihe benshi batekereza ko u Rwanda ari igihugu kigizwe n'imisozi miremire ari byo bituma kibasirwa n'ibiza, iyi minisiteri igaragaza ko 55% by'ibiza biterwa n'uburangare, naho ibiterwa n'imiterere bikaba 20%. Aha niho umunyamabanga uhoraho muri minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Philippe Habinshuti asaba inzego bireba gushyira mu bikorwa ingamba zose zo gukumira ibiza. Ntago wakemura ubuhaname bw'umusozi uri muri Burera cyangwa uri muri Musanze, ariko bavuga ati ibintu ndi bukorere muri Burera muri Musanze ndabikora nta kugira ngo bwa buhaname y'amazi amanuka haruguru aze nayiteguye ntagire ikibazo antera. Niyo mpamvu tuvuga ko ikibazo naho ngo tukwiye kuba tugishakira. Nicyo rero twaganiriye hano ari mu nzego zitandukanye z'uturere muri intara y'Amajyaruguru, nacyo dukomeza kuganira n'abandi kugira ngo urese ibyo akora twubake ibirambye, twubake twatekereje aho turi kubaka n'ibyo turi gushyira ahantu twitaye ku miterere bwite y'aho hantu. Mu gihe igice cya kabiri cy'umushinga wo kubaka imyuzi itwara amazi hava mu birunga kitaratangira, abayobozi b'uturere dukora kuri iyi parike y'igihugu y'ibirunga abasabwe kugira ibikorwa by'ibanze bakora hagamijwe kubungabunga ubuzima bw'abaturage. Naho ku kibazo cy'ibigo by'amashuri, amavuriro n'ahandi hahurira abantu benshi hatagira imirindankuba, Guverineri w'intara y'Amajyaruguru Nyirarugero Dansira agaragaza ikigiye gukorwa. Icyo tugiye gukora ni ibarura ryihuse ibigo by'amashuri ndetse n'amavuriro badafite imirindankuba, kugira ngo abadashoboye kuba bayigura bafashwe iboneke. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi igaragaza ko inzego zigirwaho ingaruka n'ibiza cyane mu Rwanda ari imiturire, ibikorwa remezo, ubuhinzi n'ibidukikije, bigateza igihombo cya miliyari zisaga 200 buri mwaka. Mbarushimana Pio, i Musanze.